Prvo dodajemo maslac, zatim jaja. Soli i papra. Jaja pečemo na laganoj vatri i stalno ih treba miješati. Jaja su nam gotova. Imamo jedan avokado. Narežemo na trakice. Uzmemo jednu tortilju. Prvo stavimo jaja. Zatim dodajemo avokado. Malo umoka. Umak po želji. I zarolamo. Vrijeme je da vidimo presjek. Pa da i probamo. Ljudi, ovo je savršen doručak. Upadite se na kanal i ostavi jedan like kao znak podrške.